Biz bugün Ulay'ın kızı uzatı toyundayız. Biz koçum yetiyoruz. Şurada. Kimde yetiyoruz? Elim barlık yok. Одноклассникке girsen bile, Instagram'a girsen bile toy. Çok da toy. Так, мына тартып атат. Бияғы мындай тамчылап атат, биягынан кетип атат. Вообще кеткен жок, муну карасаң. Жок, ошо иштебейт башка. А биягы куркун болду. Качан көрөт? Я. Жок, муну кандай түзүмө? Биягы кетип атат. Биягы кыйган жок. Иштебеген немеге эмне акча төлөп атат? Жок, азыр эле байке. Кандай азыр эле? Азыр бокка сайып койсок, биягы кете бермек, анан буй бүттүк деп кетип калмакпыз да биз, туурабы? Я. Жетпей өтпөй азыр. Жок, кетпеди биягы. Биягы каккан жок эчтеке. Мен атай ошон үчүн карап туруп топкага тартчы дедим да. Чыкырчы бар администратор. Азыр старшийга барсаңыз. Барып келчи старший, божо тартчы. ਗੱਡੀ ਲੈਂਬਗੀਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚਲਾਵੇ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋੜਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਨੀ ਏ the one and only ਆਈ ਆਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਬਖਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਫਾਸਟ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬੇਟਾ